صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائنا الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض والمغاربها بر خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني صاحب هذا المقام الجدع عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني ثم إلى رحمتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين وغفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babun utawi kiku bab yastaqbilu madhep sapa al imamu imam ngadhep annasa ing manungsa, yakni nalikane mari uluk salam. Yastaqbilu madhep sapa al imamu imam nalikane mari uluk salam saking salat ngadhep annasa ing manungsa. Napa niku wa fadli ghusli yaumil jum'ati lan nerangaken kautamaane adus dina Jumat. An Samurah bin Jundub, saking Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu wa ardhah, muga-muga ngridhoi sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Samurah bin Jundub, amin. Kana ono sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana iku idza shalla arikalani salat sapa Kanjeng Nabi salatan ing salat agbalah mongko madhep sapa Kanjeng Nabi alaina madhep ing atase kita biwajhihi kelawan wajahe Gusti Kanjeng Nabi. Kana ono sapa an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ono iku idza shalla arikalane salat sapa Kanjeng Nabi salatan kelawan salat agbalah mongko ngedhep sapa Kanjeng Nabi alaina ing atase kita ngedhep biwajihi kelawan wajahe Gusti Kanjeng Nabi, biwajihi kelawan wajahi Gusti Kanjeng Nabi. Dari Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu taala anhu qala adabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat kemudian selesai dari salat maka beliau menghadap dengan wajahnya menghadap kepada makmum. Mula Kanjeng Nabi mara salat nika ngedep ke makmum atau le ke temor. Ngedep di wajahna Gusti Kanjeng Nabi. Anapa? Karena ngedep ke timur nikah adalah hak makmum untuk ajling ke imam. Walaupun imam malah biasa ketemun. Zaman gak sepajet kabi terus ketinggal Kanjeng Nabi. Bahkan para sahabat nika rebukan nengkir pengkir kanan Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi kadang ngadep ke dejeh. Dan kadang ngadep ke timur, kelaban wajah kadang ngadep ke dajah, kelaban pepe. Sehingga sebagian sahabat mentepan ngadep ke dajah, berharap kapi terona nengkir dajah. Karena langsung ngabes de keseleran Gusti Kanjeng Nabi. Engki mon Kanjeng Nabi mon bula jaleban ere ketemu, lebene makaraji ya sunnan nani kepakun.
tak bisa berubah kalaban wajah. Engki. Jadi bagi imam sunahake ngedep ke makmum berarti adep ke temur. Paling enten ngadep ke laben pepeh atau sekir kanan nikah separuh wajah nikah. Adep ke deje berarti. Makmum cek nero. Cek nero. Nah, nikah hadis nikah menunjukkan bahwa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai gudwah wal uswah al hasanah. Kanjeng Nabi adalah sebagai suri tauladan yang baik yang patut ditiru lil mukminina bagi orang yang beriman fi jami'i agwalihi wa af'alihi esakapina tebu-tebu dengan Kanjeng Nabi ben seteje perbuatna Gusti Kanjeng Nabi. Nah, sahabat nikah sotoje sebutan sahabat nikah. Ittiba hadiah. Ittiba li hadihi atau hadiyahu sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat nikah ittiba atau rak buntek ke Kanjeng Nabi fi kulli syai' dalam segala sesuatu. Tak polan aba tak patot tak pantas enten. Selama nikah sunnah dari Kanjeng Nabi fi kulli syai' dalam segala sesuatu etorok ben para sahabat. Nah, di antara apa? Saya torok bi para sahabat di antara hadis dari Sayyidina Samurah bin Jundub. Ingki beneka anjuran sunnah bagi imam setelah salam ingki beneka adab deka makmum. Ane ke berlaku seterus nika pun sepanjang zaman nika sampai kiamat nika berlaku nika kesunahan nika. Nah, karena Kanjeng Nabi pernah melakukan baneka, berarti apa sih mari lakukan Kanjeng Nabi selamanya pun sunnah. Di antara mereka yastakbilu ngedep deka makmum semarana salat neka yastakbilun nasa biwajhihi ba'da shalah. Engki peneka ngedep kelaban wajana semuljah kelaban wajana sesoceh biwajhi kalaban wajana Kanjeng Nabi saya muljah ba'da salati semarin ngalakonen salat. Nah, apa kemuljaan sahabat nika? Salat bingking Kanjeng Nabi, alengki bi Kanjeng Nabi, perang bi Kanjeng Nabi, adeur bi Kanjeng Nabi walhasil siang malam bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kipun cebecena sahabat ampunan. La ilaha illallah. Tak tenang mon mata tak ketinggal Kanjeng Nabi nika tak tenang sahabat nika. Beda sahabatnya mana Sayyidina Thauban. Ma waja'uka ya Thauban yan Kanjeng Nabi. Andi penyakit apa kake wahai Thauban? Semakin are semakin kurus, semakin are semakin kurus. Ya Rasulullah, mali waja'un. Kaulah tandi penyakit ya Rasulullah. Kaulah sehat ya Rasulullah. Lah terus badan kaki semakin kurus, semakin kering. Dan kaulah namung situng penyakit, tak bisa lopah ke panjenengan. Mun kaulah deer engak ke penikah. Kaulah tak saya deer. Bila asarin kaulah engak penikah. Kaulah tak bisa asarin. Seterus agak dinto ya Rasulullah. Engak ke apa ban wahai Thauban? Dan kaulah semakin bisa tepangki panjenengan. Salat sareng panjenengan, polong sareng panjenengan. Tapi kok kowe swarga ya Rasulullah. Thauban niku orang kene, Thauban niku bene keluargane panjenengan. Panika sik ketakok sareng badan kaula. Ngaengan kepanika dan kaula sing kedan kaula tak saya deer, tak saya saren. Maka Kanjeng Nabi adabu ya Thauban anta ma'aman ahbabta. Wahai Thauban ben bekala polong bian orang sekaben sekecintain ben kaki ning atas dunya. Maka Sayyidina Thauban adabu demi Allah sengkok tak pernah ngerasaki bahagia selama tang odi melebihi kebahagiaan engkau mereng dabun Kanjeng Nabi anta ma'aman ahbabta sallallahu alaihi wasallam. Wanika sahabat ni kesini kecintaan ke Kanjeng Nabi.
tak gelem ketinggalan dari segala hal-hal seberkaitan kalaban kanjeng Nabi, gaulan wa fi'lan, agwalan wa af'alan, baik debun kanjeng Nabi, lalampana Gusti kanjeng Nabi, terus setorok buntek ben para sahabat Gusti kanjeng Nabi. Singka kanjeng Nabi ini paring kesempatan dekat para sahabat bila mereka sholat ngedep macam-macam hikmana ngedep dekat makmum nikah sebagai pengganti. Sepertama hikmana berada di antarana telok dua menabi tak salah apa dua sampai telok alasan anapa kanjeng Nabi nikah marina sholat mak ngedep dekat makmum. Pertama ingki penika anika sebagai al-iwadu anil qiyam, sebagai pengganti daripada mancing min musallahu, lianna qiyamahu innama huwa liyu'arrifan nasa bi firaghis shalah. Nah penyamana sebagai pengganti dari mancing. Jadi mestinya orang mari salat ni kan mancing. Eke bateraki mon kanjeng Nabi ni terus adep ke bere, adep dak kiblat, eke bateraki salat ngangku kita mare. Singke orang sekabi datang nyangka kanjeng Nabi kia salat. Maka kanjeng Nabi adep ke timur tojuna supaya nyangka orang ni kanjeng Nabi selesai ngelakonin salat. Maka ngedep ke kanjeng Nabi ke timur, ngedep ke kanjeng Nabi dekat para sahabat sebagai pengganti anil qiyam, mancing. Karena mon mancing nika liyu'arrifan nasa bi firaghis shalah, kanjeng Nabi mari salat mak dia aro mancing lain toju cuma kanjeng Nabi semancing. Maka sebagai pengganti dari mancing kanjeng Nabi ngedep ke timur. Mula ngedep ke timur berarti salat lober bona, berarti selesai ngelakonin salat. Jadi tujuan penikah supaya makmum nikah, supaya orang nikah oning cek bahwa salat nikah ampun lastari laksanaki. Cek saking imam nika pancet bedai bere adep ke bere nika bisa takhlid, bisa apor campur antara nabaqail imam fi maudhi'ihi takhlitun ala dakhilin. Nika kemungkinan orang-orang yang sekabit datang kabit masuk ke masjid gela ekera imam ki adep ke bere ngaku ki apa jeung pancet singke manussa ba'dun nas yadhunnun anna salata lam tantahi ba'du, sehingga sebagian manusia nyangka cek bahwa kanjeng Nabi kita mare salat padahal mare mangkan adep ke timur. Paham iki? Naam. Beda boleh hikmana punten waqila innal hikmana fi istiqbalil ma'mumin ay yu'allimahum ma yahtajuna ilaih. Beda si ada bu ngadep ke timur panika untuk yu'allimahum untuk memberikan pengertian atau memberikan ilmu kepada mereka ma yahtajun apa sih kebutuh apa sih kehajat. Berarti ngedep ke timur kanjeng Nabi ini kalau benih hanya sekedar ngedep tapi qasdit ta'lim, beda ilmu wal mau'idhah, beda pengajian marina salat nika. Mun bahasan yang makin kultum, beda kajian semarana bajang kanjeng Nabi ngedep nika hikmahnya gimana nika napa kan gela yu'allimahum ma yahtajuna ilaih, apa yang ilmu dekat umat Islam, dekat kaum muslimin, dekat para sahabat saya kebutuh. Berarti benih hanya sekadar ngedep ke timur tapi apa yang ilmu, apa yang ngaji, apa ngajian kanjeng Nabi mari salat nika. Nika beda sebagian ngak nika. Karena kanjeng Nabi dalam riwayat selain fi al-fadhil, dalam riwayat wataba lafaz selain annahu sallallahu alaihi wasallam haddatsahum wa wa'adhahum wa wa'adhahum. Kanjeng Nabi ini kan Nabi mara salat haddatsahum banyak debu dekat para sahabat, wa wa'adhahum ben apa yang mau idhah apa saya kebutuh apa saya keparlo. Ya mungkin mencara semakin tematik, tema mereka berubah-ubah karena melihat apa sih kebutuh, apa sih kehajat. Setiri sama ruah, sama nikah, bahas bikin kanjeng Nabi. Mari sholat. Mangkan adep ke timur peneka, engki peneka dalam rangka haddatsahum
wa wa'adhahum aparing dedebu ben amau idho deka para sahabat wa qila ghairu dzalik bersada bu beneje tocuk orang ngadep ke timur bene pon apanya mana bene saja liyu'arrifan nasa anna salata qad tantahi bene aparing oning coba salat lamareh atau aparing mau idhah deka umat Islam deka makmum semari abajeng wa qila ghairu dzalik ya pokok ladep ke timur. Banyak hikmana di antaranya. Hikmana sebagian panapanya mana orang yang menyelisihi deka sunnah nikah. Orang yang menyelisihi dari sunnah Kanjeng Nabi adab ke kiblat nikah berarti orang kita ngerti apa maksud bentuk cun adab ke timur, adab ke kiblat, adab de makmum. Nabi tak salah, wallahu a'lam bersak adabu makruh selama sobung bareng napa takut kemungkinan pada orang bine kasa, wallahu a'lam mon senika. Jadi sangat ditekankan bagi imam peneka untuk ngadep de makmum. Kenapa? Karena banyak madorotah. Pertama, orang saya ngimamin mare bejeng tak adep ke makmum neka pertama saya pasti menyelisihi kesunahan Kanjeng Nabi. Berarti tak apa debi sunan Kanjeng Nabi. Karena berselisih kelaban panapa saya lampai tineng Gusti Kanjeng Nabi. Sekedua, hikmah wa ghairu dzalik kan gelak wa ghairu dzalik. Jadi sepertama gelak karena aparing oning cek salat ni kamareh. Nomor dua hikmah bisa abri mau idhah. Nisbata ya bene kiai tok mun mari bajeng biasanya kiai dep ke timur aparing nasihat peraturan pondok. Ya bene polan jiri tok mungkin imam-imam selain le biasa ki ngane kata apa sae mari bajeng. Ngedep ke makmum pas nasihaten nek sakone. Wakila ghairu dzalik tocune bene cuma negetok bene cuma aparing oning cek bahwa imam rela mari aja sebagai gente dari manceng atau aparing ilmu mayah tajuna ilaih sesuatu saya kebutuh ben masyarakat wakila ghairu dzalik lah di antarana ghairu dzaliknya selain apa nika di antarana ki beneka orang se tak adep ke timur nika saya pasti pertama selisih bi sunan Kanjeng Nabi nyalain sunnah Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi mun mari abaja ngadep ke timur. Nomor dua hikmana benih hanya sekadar apareng oning ke makmum bahwa bajeng rela mari benih menahan makmum mali tak jaga beda todus songkan kai imam. Mun makmum adep ke timur lemun imam adep ke barat tak tahu makmum cek ilangkan situ. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada ibadah maunya astaghfirullah, tambah tak ada, pujarkan situ. Tak tahu, imam aja mak mau gemet dia tak tahu. Tak ngedua tak ngerasa aki. Lecek saking adab dak makmum maka menahan makmum untuk supaya tidak bangkit dan keluar dari masjid sebelum imam menyelesaikan menikah. Jadi tahan cilingaki. Lemon lah imam umpama gula sing imame umpama tak kira. Jaga seluruhan gula tak kira. Todo sengko. Cilingaki go kan lain bona. Nah nek hikmah napa menahan supaya tak keluar dari masjid. Nah nika termasuk ghairu dzalika. Dadi ngedep ke timur nika sunnah bene karo mun tak oning madhep ke nyaman kami nyandar bene kami pacet nyaman kami nyandar madhep ke king pacet sunnah jeria. Ki ala kuli hal terserah ampunan sampean ngedep pengki tak ngedep pengki king sejelas nyelisihi deka sunnah Kanjeng. Wondok masih tak ngedep tak apa-apa kan tojune sapa aja orang romale tahu cek mari lak bajeng ya. Selesai rampung ponan berarti awirid ba ya tak apa-apa ki ya.
Yang pacet montocu na paring oning ka one ka oreng cek bawa salat ni kamare. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ki sekarang. Nah ya, jadi nikah disunahkan bagi imam menghadap ke makmum setelah sholat nikah. Banyak riwayat-riwayat nikah menghadap ke makmum dengan menghadap sebelah kanan nikah. Dalam situng riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik, aktsaru ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi. Dawuh Imam Anas bin Malik, aku sering melihat menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajahnya ke kanan. Berarti mun mari salat Kanjeng Nabi ini kan atau ledek sebelah kanan salat. Kiri kanan. Maka sahabat berharap setuju repuk nang kiri kanan Kanjeng Nabi. Dan kadang sekacer saya pengedep riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau adabu laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam katsiran yansarifu an yasarihi. Kadang Kanjeng Nabi nika ketengal semarena salam sering menghadap ke kiri, nika ngedep ke makmum kayak ngasiling ke kanan. Ngedep ke makmum dengan ada yang cilingkir kacer seneka. Jadi sebelah kacer saya pakaton bi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ki terserah. Sampean atau orang ki tak atau orang ki seneka. Jadi neka napa di antarana sunnah-sunnah bagi imam untuk ngedep deka makmum. Jadi hukum sunnah bagi imam, bener bagi makmum cak kulian pepancet. Cak rok norok. Ya, karena Kanjeng Nabi semaran salat ngedep deka makmum. Juga sebagian hadis saking sering Kanjeng Nabi neka ngedep ke kanan dari macam sahabat, kunna idza shallaina khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yuqbilu alaina biwajhi. Karena kadang Kanjeng Nabi adep gede mun mare salat. Sehingga apa sebagian sahabat ahbabna an nakuna an yaminihi engkau terakhir rebuan kir kanan Kanjeng Nabi yukbilu alaina biwajhi supaya Kanjeng Nabi ngedep ke labuan wajah sengkok ke sengkok. Allah ya mereka dalam riwayat Kanjeng Nabi dari riwayat Siti Aisyah, kebiasaan Kanjeng Nabi kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaq'ud illa miqdara ma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kanjeng Nabi sekadar nikah alingki se napa nyamana duduk sejenak setelah salat nikah cuma sekadar baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, baru adab deka makmum sekadar nikah. Nah, itu menunjukkan bahwa imam berbalik arah ke makmum nikah adalah setelah membaca doa atas nikah. Karena Kanjeng Nabi riwayat Siti Aisyah maus menikah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa ahina rabbana bis salam wa adkhilal jannata lebih lancang boleh ini kepunyaan boleh tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram, baru ngadep deka makmum. Nah, dalam riwayat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummuna fayansarifu ala janibaihi jami'an ala yaminihi wa ala shimalihi. Dan kadang Kanjeng Nabi nikah menabi mare salat ya ummuna mengimami, maka beliau fayansarifu ala janibaihi jami'an. Kanjeng Nabi nikah setelah salat berputar ke arah kami. Sudah perhatian kibi Kanjeng Nabi dari kanan sampai kiri, dari kiri sampai kanan, tengah, budi. Tengale kabeh dening Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jami'an ala yaminihi sekir kanan wa ala shimalihi bon sebelah kacir. Setuju jami'an sekabehna. Melo kabeh deka
pandangna Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iki Habib Umar nikah mun Maria Bojong kapi berharap teronong budin Habib Umar kapi mula ngedep Habib Umar lurus Habib Umar ampun nikmat luar biasa apa boleh Gusti Kanjeng Nabi nah nikah termoga tetap ilmu semanfaat nah jadi sebagai imam sampean ki ngedep cek nengeneng cek jegide kadep dak barek nikah malah tak selisih bicaran Kanjeng Nabi nyaran mun mara bojong tuku timur nyaran lah mak memelang temu kan situng ya tayyib mentermoga itu ilmu semanfaat ya nikah sunnah nasira bagi imam Abi Sa'id Al-Khudri wallahu a'lam bissawab Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatik wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik كلما ذكرك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك يا الله ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها سوس الله المؤلف في هذا الكتاب الإمام البخاري والإمام القسطلاني صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد بن عبد الله وصل وفره أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة